Ova 2013. godina je prilika da sagledamo koliko je hrišćanstvo zaslužno za preobražaj koji je učinilo u nezabožačkom i idolopokloničkom antičkom svetu. Zato je ovaj jubilej veliki dar koji nam Bog daruje, dar koji podrazumeva odgovornost. Da vidimo koliko smo Hristovi, koliko je Bog s nama i mi s njim. Ne smemo se pravdati vremenom i govoriti kako su u ovom našem vremenu skoro sve vrednosti pogažene. Mi smo tu da se u godini ovog velikog jubileja pokažemo sposobnim prevazići svaku krizu, da smo spremni žrtvovati se za istinsku slobodu i ljudsko dostojanstvo, za onu slobodu i ono dostojanstvo koje nam je Hristos darovao. Ovo je trenutak ne samo da se ponosimo time što je car Konstantin, apostol među carevima, rođen u Nišu, već da se ugledamo na njegov duhovni preobražaj i sagledamo plodove koje je taj preobražaj doneo u umetnosti, nauci, kulturi, muzici, književnosti. Jednom rečju, koliko je doprineo ljudskom životu uopšte.